obi ase ene so ye da obo ade ahyehye amaye dani dana meta kase entro to me kata no kreso ntina na me pese enipa nyinu nya pese me hu ne kure gum na me danadi ene maba Dr. Gyasi nchen over good let's say na me adumo bi aboko ishi ayache ache abrabo no se nkranse tena no obi nhwe obi nti woni na mu a na ze hand to mouth yeah ofa say open to kware ana hwa yuruba ma no akọ me ba woni mako baby nti ze na mpento kwa ase hu ni say peace ento kwankwa na obi o passion bi bia ni wo chen okay buade pa respect ade na mi do nipa na mi suro nipa what I say bet bibi anko kamba pa enye gere me menkan wa onka me mekan wa anko share kura ne bon a onka nti me mpento ka me passion bi o ka me dia na ne na face no be face pa oni Ogyam wa asem dada na sa Ogyam kurasi ne no me ne ni asem asem na wisa wele ne wa asem dada me ne Ogyam ni asem okay but sa boy no menim so wafa bibi wo fom adi o se ye wo ni ti bo fom I'm say on social media di atema o benya fame oni tambia no we di nkofo atem but me wa didi matema kama sem be 5 times but me feel no what you say onye me class wo Ogyam no wo ye makola o me du twese ni wow o free me aka o betwa me sini onye me friend onye me classmate onye me bibia but o fa asem no woni o kan basa mentwema no woni ni asem me ni Ogyam ni asem Ogyam me twimi o ban location me no ye free me ni Ogyam ni asem me ne nante say da you understand o ban location be wadwuma wi you go I go my house but I say o fa wasem ade o be sia kana so o gina won nchen ene ye di atade ne hyew what you say but me dey on camera video bi na wo ye no for what it to YouTube and Facebook YouTube and Facebook but YouTube na me to your yeah na who say the way and semnisi coordinate attempt the bi ne dey wo ye no is too much mami na besan sa na me cause video so me say busa wo say wo no ma no problem ana Agradaa former place na ye adwuma me no be any problem any problem no be any problem any issue bia no be any problem that intina ase kasaye mu no omo no pese omo kire se woni no problem na oyi ne to adi anase bisa unim se enipa omo na mpa asomdwe sa Agyapa TV no omo mpa asomdwe da bi omo pepia manfo to tokom no manya bia betena aka program ye program design program manager ho no okay design program educated be educative viewers what I say eso be ban faso but ye program I didn't talk any nsem bi be ba wo benya bia ba di atem me na my video what I say me na me to na eno my hame na my video say Dr. Isaac Osubempa any blogger bi abeta social media ese bi say say woni o ma me ni problem issue bia e different me no be any problem okay na nsen ye de nyewa me hu say nkofo ni bi ayede efiri ho ne ade nti bia menim say bia no nti ne bia wo de kasa na say na wo trim pop by pa nti ne kan wo say yes video no apo fast ma ba anya me timpo ade a hante me ono kura ba kope hante me na matras na matwe camera si na my video said Dr. Isaac Osubempa blogger bi out social media wonim se papa no enyame nipa na obefa na di na tem no me da so mama obi adi I didn't mention obi adi me say bloggers what you say me ka say me say me kama nyansafo do enyansa me fa nyansa me die se be na dwon fo me fa ne ntokwa what you say enyansa se na me say me son dae do da so me ka enyanto me son dae se papa ne hia akotare romafo akotare na o me kokon ni bi no na soldiers di na chi o so hia akotare na papa ne de ne yelu na obi oba nyini benya argument bi ane ntokwa bi light na ta na etro se light to so ana o hye message hante me na me de abeto abonte
Isi papa woni na ye adwuma na. Da bi me ni papa nya adwuma. Ba ko na kwaso. Me nkwaso le wo. What you say bet no kre ne kan di. Na ide na utumi ba out be ka asase ni. Jude tie me ka me say hante me. Obi ka se bi hante na ade ni pamome. Enye se matoa na masole keke. O de wa wate makase mbi. Are wo wani ana. O ani de me wani. Se hante me. Hante me. Ade ne hante me te message o mo so me hante me. Ofa me me say bia wo ne wo some bia connection bi ntine ma. Me ne papa ni connection. Papa me ni connection. E don me batie. Me papa na sem. Okay. Na me meet papa no. Na sem bia wo ka kire me ni na de bia o de ma me bia etumi fo boa me. Nti wo ne wo connection. Me ni connection. Because we no connection as wo ne wo adwuma hye. Me ni connection. What is it? Papa no eye nyame nipa. Na mako na ni mako agobu nkutodwe apa na che wa bompa me ni na tem da tie ache o ache me ni na papa no tie me ni na tem da ebi na kopa na che na che o ma kopa na che se makasa tie no kopa na papa fa won sa to me so bompa ma me se la do ma what you say e wona sorry wa e wona sorry no o ya so nipa o ya so o pon sorry me kwa sorry e pon na me de me sa me ko na me papa me se o me hia mpa ibo no odin sato so o sra dum go so but from that day now o satam no free former place one announce na da so oh na me da so ho na da so adwuma oh yeah okay there is only way ni asem bia na me da so adwuma ho okay me ne one man bi na call me mo ne di what you say ono so o ya adwuma ho ha odin se go me so obo mpa ya ma from that day na say me benya honhom bi na me pese makasa tia obi abiem hu ne kre no me pese makasa tia obi abiem do you understand tia se pa enti no ade ne hante me so dae e kasa kire me na nti ade ne di machi na ma ba bontia be kasa papa no nipa bi a wo social media e blogger won wo be bi no kasa tia papa no me da reti ko ne nu na ko papa ne chewo ne papa ne fa ne nsanto so e message am de ka ma ne obi atema ma obi adi ti di enti na a whole TV station Agyapa TV am host Elezato what you say makofa me video no mabo video mo boy me no obi atem no be ka che me say me ungrateful what you say na page 35,000 mama ama me discount adwane what you say ade ya won hunya ne de won tie data o be sheduma de atem so no ntim fa aduma endi me wow me Jude me dirty fighter. Okay. Me so hwe bet me respect ade. Me dirty fighter. Me metimi wako da bia betwe kam da sima ni madu watam. Metimi adu watam adu. Me so no minya. Me no panyi na nya. Bia we see deep atam say too deep. Anya too deep. Anya too deep. Una on too deep but me like o ka so oba na dey. Me say oba no what trans na se ada ho sa anwa. Da ho se side no. What you say? Tie me anya too deep we light one. Ka sa che oba na papa ma na say. Oba na ka sa che na papa me so video no. Do you understand? You can kunu bi ne me. Ana ni nwa bi ne me anko me je on kasa bullshit sa asem no. So na we di say kasa che. Me see we light one. And some American na chile na futi west nko a. And some we light one me ko a me check obi ya wo. Of our ban kasa yemu no o kan say. Eye ne say we free o former place won ntina ma wo kasa. Oh, Jude. Enya former place adwuma de obi adwuma osesem. Na ma me no no ane she de yi wadi ana se free oko. Jude. Obi anyimaji. Me obi anyimaji. Me wana free ho. Me ana resign. Obi anyimaji. What you say bet na be ba wo fa. Bakwa ko repu ma me ne e ba bi. Akoni fi akọ repu na kola. Dabi. Onye bi da. Na ade tino mu twa ntoto so sa. Eno na ama me buofu no. Die ye hu ye di hu adanse. Me ti no kumase. Satana me nyamba se. Ye se watam sika pupu do but sika no ga we ni bo sika bi di but eno no wate so. Ba me dia am tie different. Ne ko wo mu sa. Jude. Ma men kan okra nchira. Se we disika bi ni wadwane bi se we disika no wadwane bi se but. Me ye adwuma me yetwa ameka. What you say? Okay. Me ye adwuma me yetwa ameka. Bo so me so ade me pay ma me. Wow. Obi am pege sika ma me na me di adwane.
me wa Accra me te kwan so wa adwuma wura ne te no ba bi a TV station wo no ho ana me wo be fia me te me ho ana me de te me ntui wa fia wa no wa da bi me ana ma rent me ntui me de te wo what you say me de ne akosi ekasa akosi ni me fie me ne akosi nante you understand enti wo te wo na de wo nkunye de wo nteye na wo begina wo fire mu sa word ne to me so a ense ma ka kire wo no me say me bia ni me say Ogyam no say ya pega 5,000 ma me na me disika na dwane a ANTOA nyama ene me dance ni apepe ne me dance ni akona di ne me dance ni kotale ni nsu a wono ne me dance ni se enye no kora nsuo ni nku no ofa kotale so kotale me sama ne makwan odwale a me sama ne ma nsuo odi moko a me sama ne ma moko what you say ewiase ye hu nipa ho fi sa o tro no wa frɛ mu nsɛm na o kaka what you say meme gu mani mase meme se meme gu mu fitimi me si nsuo se nsuo na ntimi anya nsuo no me gu wo so tete gu wo so so o mutimi ade am go Ogyam busuafo daase de o mo daase mo mfa Ogyam ma nyi wo mo sim what you say because abrabo na ebo no tie Jude enyi ni panya ne ka mo ntokwa what you say nyi ni panya ne ka me o kam ntokwa waka me no sama akro daase ma do benya Ogyam no waka where the last ntokwa waka so we kurasi ni nese na dwen ya waka ntokwa change me si Ogyam me so ma me twe Ogyam me no ma me twem you understand ewi ase jak na hokwa me gya adwuma ya me ti fie me dwen me ho nti me ma social media me kan nsem ya me di obi atem you understand me ye me alala 1 2 1 2 say me survive won me ye me heba say me survive die nti na wo begina ho na me maka asema me ni obi atem video awe me di obi atem na wo begina wa be kan asema agu me ho fi ase de wo fa online what you say me twi me ho because me di atem akika asem no ankofu bi a no mo pema asem no nti wo ye sure say program na mo ye no mo de yes on be page channel na so munim say anya kensi do ba be so da bi o mo de yes on me page channel no because omso ombo me di amanfo ba be hwe what you say but me dey ankofu di watem me dey tie me say omso di watem omo di matem me say omo CEO no onim yansa nkonfa nkofo ntina ho CEO na Agyapa TV ne dia na bo share FM ye dia na dwe wo fom nti na dwe ni fom an konfa nkofo metem mo di ni patem you understand TV wo ye sofo dia wo the Bible mission na educate amanfo but wo me fa program betem mo wo me didi wo be fa obi abetem so kra Ogyam no me ba we CEO no me aka no wo sofo TV na sofo no me aka no na Ogyam ba betem me o ka setia me do superior atam na atwi no oni madi ofo ni tina me say ase o pay beef pentokwa me pay beef for Jude 20 na be ham you started 2021 what man no kasada 2021 2021 etwam what man no kasada na se mti be that me jai 2021 am dey adwuma 2021 me batie February man am resign what you say me ni obi atem from that day me ni obi atem me wo ho me ye me 1212 2022 what man nakasara die nti na wo mai me video me mfa ma ase kobo na wo be fa kwota TV so na obedwuma tem me down obi frame ka say kewo na me say me fi fato Agyapa Ogyam mu di watem me to na say wa fa me wo say me no me dam so me ye bayifo me ye kromfo nsem bebrebe menim say enye no ntina ye program but ma me fa wo kakra but so ma me abekasa no say wa pam bi afas dey yan kwaso mo so yan kwaso mo so I don't say ko da bi yan kwaso mo so o pese ye bi interview aso wi a yan kwaso mo so enza me so le free yan kwaso mo so okay uni pa ya na wo ye no a news and say no sports any news wo free ho mente share so enim so free da mente kra ni din me refi akra menim obi a o ye news a no enim unu obi ye news enim obi a kasa wi chire sa se wo mpe ho asa adin tin na dia asem be hye wo kon ya Jude me to am ya wi mfo mi front ma go ti me ni be plan ko
say abrabo no o bone say o teacher for and you can't talk on. Okay, we need teacher for and can't talk on. You understand? Matibana sa. And you know me dream. Me pen me okay. Me nim people agro nti me pen me ho asem. Ye nti na o pese o geneti asem. E de be se me kon. Won. Nkwasi asem na o mu die. Okay, that's me ma 5 minutes ka bibi kire Ogyam mami. Jude, men kan kire Ogyam ko, me ka kire Agyapa TV, o mu see wo. Okay. Say we sofo a, ni sofo man TV no anya futu sema, e di nipa be konkwaje. Anya de di nipa e be kechi ntoko ama nipa. E na elezatu say o pese wo ye better hoster. Ya investigation say na o ma guest. O the topic at all. What you say? Aha, because unim nyansa ntina video ni to anu afa onye investigation onye course bia na wo fa topic na o guest Jimifo Ogyam a unim nyansa bolamfo yi wo na bra ba to na pete wo baka mse mi t-shirt ma t-shirt hwe better la course blind what you say 3 buttons meto no boutique manto no bend down boutique kurasi ni unim life nti se me ma bra ba tete me the person Ogyam me prema ni owu me no me astan ni ba me kumasi ni ba me nim workshop me say force live boy what you say me nim live me nim combination me nim de ekọ kurasi ni wo magazine out de bia ho afi nim de ekọ ntino kwa asem kwa na akaka tie in life Ogyam akanto ka betim toko we asu ntwada me no sama nyina benya what you say na girl na wote wona no oba wa no banga yan se metru mu kwan yofa tie Jude me se na no banga tie girl no metru mu kwan girl na wote wona wono ka bi no nkati oba hemanim me kam years kire wa obeba wonu me kam years kire wa obeba wonu wunya me years ni bia ne nya me do what you say unim blamable me kam years kire wa obeba wonu kurase ni ba won ka unya be ma binimi ana wo fa binimi ana wo ku binimi nti na ka wompe na ka beta from amatiti aso useless girl like you o kasa ye what you say Jude me sa Agyapa TV o me be bullshit man from boy spirit boys so and o mu di matema man kasa eno ma fa Ogyam jimi abeta no so e be kan kwase but anya let o last one me dey offer video kan no wa meka nyansa ma me dey masa me identify time na so na me bisa say wonye sure say wa hu ne kure bi wo former place ho woni ho na meka wo mpem wa hu ne kure bi wo ho woni tina ama wo ko tackle osubempa de aba na say bisa osubempa na say me different we neutral person fa no mpem no so Jude person busa say dey na wo fura Agya Nkutor Agya Nkutor dey na wo jai e be person me busa wo say am the host here nya wo da bi o so wo busa wa busa da bi wo ansam na tie o aha ade be person meka wa be so ya na ade fa da bi o ansam ya me ansam so wo akoye obi adwuma depend akoye TV adwuma akoye sofo adwuma na am so ko akomfo adwuma tie o na wo TV adwuma no jai say na me person busa wo say sisi ano wa hu say nkofo bi afiri ho na ama wo di gina wo de no say ma me ne mmoa ono nti na wo kasa men ka ma me na sam men ka obi asam tie say wo Agya Nkutor me say mbusa say Jude de na wo jai wo say Agya say no twa aka ye me ko Joseph ara so ntwa me ka ma ti say no twa aka 3000 ne crib offer me our program ya de be say bloggers be fa me ti say Agya Nkutor twa aka 3000 me say o ma flat kura ma ati oh me fa nko ma me kan crib wo asem de crib wo mu pa na say Agya Nkutor me ni problem bia but me no problem when a job problem yes okay me metumi akọ no ne ye metumi afiro metumi fine but me no problem otherwise then problem ne wo e say no why go that host here there be say a question aso na wabusa no e say magana fo hu ne kro be say na me so why then baby sir why then it ba be ka say look me tie who dey different dey tell say mama 5 minutes ka bi kire o enipa wa sensu ama no ana say why bibia ama no ana na chisem kan edene ana hye Ghana fo tirim say debia no bi ni obi ye adwuma na ofiri na ase na oba outer na waka na chi asembone but debia metaka sa asem we me komedi debia me kan say entontumi nkata no kreso
opa twantro se dai ne krot na fa kan mu odi ne hene menim ni problem bia ni na ne se enam director se be di akoso okay sa interview medin kan ye chifaro medin kan ye bebre ma me ana masa stop wo mo but ene me ma Ghana phone ni kre no okay enam chief so na be frame say Ghana media okay enti I should go na yenkoye adwuma so na menim say ye sofo me do nya me nka menye ena because that time so no one say me free Accra ha na makokuma se na adwuma ni na asi me na so ye nominate me ni ade na obi anim say Jude me editor adwuma ni sim na so that time kana me fa adwuma mba ya ekọ awoso ha aboche ni ade na na ekọ be de ho ena mo frame me some be some ne me ye adwuma ena me say okay ena ye nkọ trans ni ye nya adwuma me ko papa no me hu so ye sofo but saa de we no ebi ti Ghana fo bebre oni ni pay ye adwuma ne nsan agreement contract na bibi atuncha and then my biggest mistake okay me fa na say wow TV me ami papa we sofo okay said ye me ma sole am ko continuation sofo sitie no the same thing na me o package yeja but what must me issue no dey different okay sa na me package no okay enti no me duro no busa me say me ni hye se me boa nyame no osoro ne be di me ni ntem asem nya ANTOA nyama o da bi okay ANTOA enso se Jordan enso unti ANTOA se ko foto mi ko dem obetumi dia akese nti so nyame wo ho okay oso no kwa ne ndo no ena obuza me se woni hye asem a wo kenya na me kan ono na num kasa se na ye convince ma be ye adwuma ne dia I don't know no kasa woni hye but enifie ne ka me boa na ono so be boa me okay an agreement ya hona ye signing agreement before Mr. Steve ne I'm sorry about that as a media could debate was amebo omo call ye no na o ka say okay oni me tena se of awon obusa o be say bibia de bia say esenkofo bi tirim oni me tena se na memboa no na won peja and I'm so I wouldn't say a casa field nedia I know what bit my yama wapeja and ye cancer asem no do I no suffer I don't know one so but cut and paste you na good what I say and star na nya ba ko pe ne pie bom yenu ne pie okay enti say ba ko fro pie star no bia dai musa bete wo ye hwane ntumi nkansi ti me ko na me share no view na musa okay man charge no me ka che ne say month no do no ni benya bia na wode be man de won nsem bi wode me mam bia man charge ne say me do 50 million me do 40 million because my fan some papa okay so into mam wan say fafa ka akoba me okay yeah sata na me nya hasla na me bro na adwuma ngumi na ase kwa na adwuma ko be 5-6 amedi na ma omo a asema me kan mu wifo enim no kwaresem na ewo mu no medi na return mo back se me nya adwuma ne bi sata na adwuma ma ya na aba out adwuma be 3 aba out erade bo ame ade bia na ye high adwuma na ehona na pagya me once yeah that what I say papa na mama say si form eche mu be di mani wo ho okay enti wo hwe ani die wo die na different no wo hwe ye di wani na like wo bua ade ma ade apagya na du time ye say wo so hia wo mo ano afini ye be kire say no be kotem say omo wo baby wo mo ta abu say ye mfa nkraman aduane ne dey ema meti babu ye ka kire yesu ne ka kire so je na je say menye abusuani enti how say wo boa me okay we were still more years there 5 years ho kwa okay menya mfa so bia sata na mo back to moving a aka osifie kameko because let's na me fra let's sim na so asema me kan move for bia nim ne kwa na ewum no so what I say nka meko wanke wodi mana nyame ncha de say na me wo gift bia I see things ne ade bia e koso bia me hu ne kura bia ewum timi me so me ka che ne say ampa se ompai na boy me na me ki na nyame de me ba na ase bia me free ha ko but ade bia me na obre bia na beko na ebia usika wo bona trase because you have be say di usika but ye wonyoma bia nipa ni be hu se no ade na sinke no na it's true say this guy no wo me na ase no ni na ba mu me ka tro mo se beto TV ni mu na oba ka tell me say obi am usika betu matwa be 10 years ato obi dey atum ba yetum
Blansan yeso. Obre ansan yeso. Say corona say the yatum. We dey yatum. Obre ansan also. Eba for me nipa me koya na ye bok crowd wa bontini cheche na so te once because manfa akomapa na me ka de na e wo ho kire wa o cry e kwa no me de me fa so a okay atiti mu a but enini na e chi no fa man ba out say me be kan bia fa no ho ye wo security wa fa me tumi nka enkyere wo say bia say anase say da bi eye wo enye me wade a wo ye enye me. What does it? Yeah. Now the problem I'm sure say me who say no emwa bi amba no. Na wo say akete omo de ma me no. Omo tum. Na me who say okay, ma say me say month. Say na me die. Me ye okay. But e ho na kofa atwuma me ntwene ba no. O de me ba je. Ho na kofa atwuma me ntwene. Nti no, Agya Nkutor me ni problem bi about me no problem. Maybe interview me can end. Say what papa bi adimo na ma wa kro na ni no ama nkofo hu ne kro no ene Agya Nkutor say ma 10-year host enti no Jude so no it over no kro wo dey say person busa wo dey say enya sie ye ho dey fan to nchen oni mi nya problem but me am back out okay say bi am the cancel bi ene yo ade bi ho a afa me tumi ko deep yeah ma me cho na sa de na ko ne afi na me ma beti ase okay say papa say e bonu but be free ho no ma beti ase yeah and we say oh e was senke kosa but e bi obi o hwe me ne woni mi nim de ne na adwene no yeah entala because asema wo kan pa say but na e was say kosa yeah you it need to be out to make us say yeah it we dey say e bia o free ho no kofo na afiri ho no ati me de na say me obi ani ma nya problem me no obi anya problem say na me je adwuma me no obi aso ni problem o tie e ya de a ma na hante me mama obi adi o me say bloggers tie mama attack for one person say ni person me say bloggers social media so bloggers be 10 8 bi attack papa no okay tie attack papa no mo TV station ba ko de bia me hu say Royal TV ohima say wow almost attack papa no ana ade na maso da na mahu tie Jude me prophet o me odifo me na me pese me de be adwuma tie me hu meti cosmetic say get back with us ade wo wani uni eni Agya no mo nkasa say meti na me pese me kire wo say wonye sure say wate say nkofo ni bi afiri ho na wo wade ntia wo furu na nkofo ntia ase no kwe na beda di nti na ma wo yesa Jude me nti bibia na me nka adwuma bi asem uti asem am kan me say bloggers man ka TV station okay me say bloggers almost social media that's my word am kan oh masem tina wo dika me ba so ya we sese nkofo afiri ho me nti me hu so dabi what kasa o brown nam on kra ma tisias wo afiri ho na dabi me nti Jude obi an kan chem me hu me nti wachi ayi na sen kan ko hu so mo pia ye bi no am hwe me nti ayi no kwa me social media me nko me enya sha obi nya friend ana sa o kasa wo ne be akwesi ne nam ko ba ne se nya nkomo nya na akwesi ne medi ye nkomo a ye di normal nkomo and it say wo be na wo wa se de na wo kana wa akwesi ana dabi ma me no o dabi akwesi mi na akwesi di normal nkomo akwesi ayo obi dabi ka akwesi asimo me ba Jude me kan akwesi o me so be se ye interview nka akwesi asimo akwesi na me kan say dabi ti na say o mo wa se de dabi akwesi na me kan Jude you be se interview ye nko akwesi so e na so oboa de a oboa nipa de ade ntina wan koso ne na anya dwuma ofiri ho Jude me say Ogyam me kasa kire Ogyam say Ogyam won hwe wona brabo wow me nka obi asem entokwa me is it as a tukwa adane aka okeka me nkeka because meaning way back aston guys we ka wa focus enka yeah after this for my uchi ayi go dey kind say watch tetefo ayofo oda tetefo no omu si dan a yeah Jude misiro ma me kasa say we go ba we chere wani e dey kakra ni na go fo uze tetefo si dan a Jude o so na wo ba bi a obuja omu dan a omu ade we na omu de hye ko na ebigu ana woni e we pusha man sa town no ni adere o na ready spirito mo then say
a police for ba na wuni ehu de onye kofo so ba be no de no be ye o hwe ade enhwe no kopeja ya saa de no wakọ agu no tugu no no wuni ekọ wachi ofa onim eni panyi de nyankola manyini minim won manyini anyi bia no ma ba ko minu bi sebi what you say nye da bia na edi woni mbefo aha die na obakura tia obeka what you say emudo aha nti no ya adwi say yanyini pause mi so na me dwen kola dwen ati mi nyi ye me dwen panyi yanyini aye wo ma mani bia yanyini na omo hwe ye legacy adi so ti da bia na odi atam wo bete wo papa na e kasa ehunhia what you say na matwa so say me di adoma chede Nyankopon de che me no minim han minim helps what you say nti no me de be me professional what you say ne masase na mebusa asa de no wato atwa da ya me guso me ye pa cause me kaisa wo ye manko for me ye wato atwa da me ye pa me ye helps na de ntina wo fa no nya adwuma na kaisa me once what man no to call all the what me nkasa me of wonim say ode meba won champion di sanko me ye be se me ka no wa actually meba me ye pa utie adova ye ntwa so time na so ye ntwa so na be se o ka bibi che me viewers for ahwefo a mo hwe me di Dr. KGS me mpento kwa me mpema nso me pa so nwie sabi ye tete me ya anya me na me no panyini na etima ye me na na tete me na o kire me anamo ene kasa esi e fro anfi abusa bi no pe wano ene sabi obema ene wonsa me nkasa wo fofofo na enye nsem nyina so na meka ablabo no woni wonsa wora woni panifo didi won de wa ma wonsu anom ne yenka na kire sem but ade a ma so da ye hu ena papa no mapen no me pe papa no mintim ka senti papa no da what you say ena me ka masem ena Agyapa TV for ko fa no ma di matem ti me so maturo back am but ntokwa ne nso ntwai ai ja for papa nsa na wo dabi ntokwa ne esu ntwai me ni Agyapa fo no be ko ko sise ba ko be fe da what you say me o come ntokwa me o come ya me dirty fighter me ko nyina me de buo nyina chesi o de ka bi kire o mo dirty fo me sira mo me mpentokwa be pass on wie me dwe me ho pa abrabo no mo obi hu hye sa na mtie na se mu mire bi oba bi wa butira na ba me se me ba ho later na me di sa nkomo later awale se mo na me no ba na be di awale se ma me ni be di nkomo se me wa o ka tell se ma no wa o se me shada ba na me no be di o se ma no ya na me se nyama no na ya adwuma na me ye case ya no asi asema doctor kan ne se enye ne forte nya ba wie do be kan ye no na mo no so ko source because na nim guase na do so nti wo anyine ho ano a de nipa adwen no na se bi wura nipa tim na no be kan wo ma no nti na wo so be yi na no me de obi bia sese o hwe duty esa be share. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.